Tapos bro, participate special go 98 channel itu sa mobile repairing. Tapos bro, kadi phone kadi bawan na po YouTube. Ba ilatak nga po YouTube, na YouTube ka reply pakadukan nga kadon hacan bener sawalang enterprise. Baka di phone kondisyon kalau muni bro, te ipurpudan kamu kunto kahabaum. Te kahabaum te isay te idang long nang kam hiti sport. Tahdin pa kan ketus ngipat as nilai skinto tahdin ka lebih jelang te kan me sudah te yung nga hay kan kadan kadan hacan sawalang enterprise mo pat sini hacan wahe mo pat sini te iwan hi te bat kafun tagala check condition berkhot te kafun kadang long kaparan isu kasidu tang bitri bat ka screen te ka bitri ru ai fast copy te nang ta ka screen ru ai fast copy nomor yang nang la fast copy ngongi mau jena ta kadam te yang ko fast copy te ada fast copy bat kafun ru ngal pesina bahi te ngal pesina bala condition berkhot na sedang ngal check ani ai chuan na sedang tadin mas ndak i berkhot tu pat kali yang kafun cok yang dat dengan klip password yang na melang raban ai password nama bade ka personal password kadang ngamla raban ai bro ini ka iPhone ada sana rabi lo condition ini ini kafun kalau kan video tan dai pat ala ka penting video wan ai kalau mentah lo ka becu mas dang tahan dai ini mentah masuk explain mentah customer video mentah speed dawan masuk explain pi tawa ka phone kalalong te mas ko biru seperti customer pi mas beli customer bangan seperti karena customer sendo mereka tengah kabiar biar i atau pro tanam sepang dengan customer mah smart kalau bro tani ka phone tangan ada Johnny boss nimta simbol cek phone pi ka phone pi ada atau ka phone cek pi untuk phone batay lang boss kung kabiyan ng biyang tetap bos bos 5 bos thank you boss.